Jotono Phai Kaham Tini 27 May 2024 Khupor update mariha Nouba Chokro Phainai Hingya IMD Rau by warning area ha nya 26 May 2024 Takye Riau Timise Nouba Chokro ba Cyclone Remal Nyau Naima Beo Bengal Sumudrun Nichio Rise Haye Phaye Tongo Yes Haye O Abo Phaimoding no Bo Nouba Chokro Beo Bengal Jing Rise Haye West Bengal Bangladesh Dike Phai Assam ni capital city Guwahati oke Kathakna hiye Sai O Inke abo Phaimoding no CHINI Tripura opo Orange Jano Mai Singye Body ke no Phai CHINI Tripura opo Nouba to Kaphai impo Jongpo Nouba Churu na hiye Sai O Abong mi takuro Jongpo Tikna keye Tongsok nai se Mangmi ke Mpang roko bai ye Body ke Being Khop Phai mai po Ching Khop bai po Kanang ye Thang mayo Mam ke Weather no le Kya po predict ke mai ambao ye Inke tawo wind speed Wind velocity Nang screen on na Bikeng tong nai da bo Nouba Chokro Tingye tong mo Pura bo red zone ke bo Better risk area se Inke Bo Orange zone ke bo Medium ha Ke yellow zone ka su Risk inga Ye Masih mise Body ke no Light hanema Bosi 2023 opo Jono sao Keha Moka Cyclone Phai na hiye Samoding Abudi no Abo Moka Cyclone Phai Tripura opo Khacha ke Mpang ro bai riye Bujukroi ke Kuinang Thamose Abo bo mi Tau Jongpo Bo Phai na hiye Warning ri sauti monole Jong screen se weather prediction abo ekdom true khenu tongmo ambao ye chong tikna khe tonglai nei nawo khupor rawo saye ting o West Bengal le Kaphai ye se mphang ro bai mi current ro body khe bai mi hinge nuye tongwo abo mi chongpho tini saha bai nai saha ja bai khu ya ke tongmai khe hamu no mangmi khe dosa krifo dosang thamayo mam ke bono baktor ke hai tomo warning ri sakmo bono serious ke la nei nawo ada ke dosa kre po dosa on thamai on bo ya khak sang ha tini ni bo news le bo sun jara no mas nam se mamin ke no baktor bo ke phai na hiye tono warning ri sakmo abono Sale serious ke la naw ye masiri mise